Ia ngona hule ngang fia tau tala ma le whaaralo e whaatalo whatoi te vai me siri tātou ritio ai ar whaafongfong tāpua i siri tātou tunu mai lawa i maung te tele se ia o i maung iti me siri au whinga runga te tofia le tua po fia lava o lo mo mai tātou po krami New Zealand nei Samoa ma so se vai panoa o le rangi o te whaatarofa alo ia tuai ua vase unga fo ifta mo se avano ta vai a ta ia tua o bole le avano tal tal no e mata o pu wa lava le manuia se ta tu i New Zealand nei e fatalo fatuai ta vai le Taeao Malu Faapo lo fionga le Consulate le ua Afemata Palusalue Faapo foi e le nei tausanga ma le whamoemoi ia na mo foi security mas fia ma tausanga fo mo no fionga a ma se foi o tua ma le aiga ia Malu Faapo nei Taeao o le na o fatu mua le ta Palusalue nei Taeao o le ua mai a on foi fo le sauninga Faapitoa Faapo ia tofi pa le mai o niso tamari foi mo le tatu fo tua ia o le mawolo ngalu fatasi mo no fionga Konsula pa pena fo mafutanga fai au ia lele matape te whamanino nei vaenga i whamon Pafteia te vai se siri tā ua tele me se mole sira fia se tātou tunu le vaenga tā ua lea i le ngā rue whaatasi o le tātou malo ia ma le tunu e ara le fonfofoutua ia me se fo ili tua le au fai ngā runga stofia le tua ia na manino le anga i luma ma le manu lautia le tātou fai ngā malo e mana o mia ngā rue whaatasi o tangata uma ele na o le malo e te ia le tunu ai mana o mia ho ni rang long sua al malo le tunu era le fonfofoutua a mesele e kalesi era le au fai ngā runga stofia le tua pira ona e tā ua tawa ia le ua mai e ona a whatuina alo ia whapa ia tofi o fonfofoutua ro i nei o le pionga ia asiata tina e ai o ia le ua vea ma te fono ia o le pionga fo ia asiata ia se riro ia o ia fo ilan company ro ia ma o ia fo se matai Samoa le ngata o whenga i ma le o onga fo le ngana Samoa e ala i le lato a onga le nei o le o se matai fo i tausi a inga no fotua i nei New Zealand ia ai e mo tausi ngo a inga me se van no poi ma ri pai pule o si rato fio anga fo i Samoa e sui te fono ai le fionga ia loli me sepa ia o se tangata ta maita i fo i ua levaran tau tua ala soi fua marolo ina ia New Zealand nei ia o le whairau tusi le fionga ia asiata pio Vauriko ia sui whairau tusi ia le fionga ia fui maono o se ta maita i fo le fionga ia ngā fatasi ia te tupe le fionga ia tusangi ia o se ta maita i fo se ta maita ia sui te tupe ai le fionga ia lea tau o Savea Harrington ia o se fianga lea fatasi manisi o tofinga i le pa ia ma le malu o tupu mai e o se tātou tunu. O le au ngā ma le whamoe ta vai. Ia o ia fisota inga fui ma le tātou malo i Samoa pe maranga mai New Zealand nei. Ia o le fono foko tua lava e whawhenga i ma le tunga ngā lue whatasi ma le official Konsula. Ia ma o se fianga fo i e pasi sila tuai. Ia o e nei whamautuina ofisa le ngata i le mafutanga so whaatasi a whaiwhi au i New Zealand nei. Ia whapea fo i ma le fono whapautua i le mauta o tātou maro e ara le official Konsula i o whamautua i ofisa ia. E tawara mai ai po amata upu se o tātou tunu. Ia e awara mai ai le fono whapautua e mwesele fiso soani al mafutanga so whaatasi a whaiwhi au. Ia ma le mato ofisa nei ala i le Konsula ia ngā rue whaatasi o ale tautua inga o si o tātou tunu. Ta vai e rea ia se me mawhai a le fonku poktua ma so whaatasi a whaiwhi au.
pele ngā lua whatasi ma le langolango o le tātou tunu. E te talo to i lava ma le nganga whaaroaro. Ia i se tātou tunu ina ia ngā lua whatasi le tulang. Ma mai le langolango sua le whanwhapautu olo i nei. Ia mo tā upo e api ai se tātou tunu wa renga te lea o le tuararo. Ia awa le tātou whainga malo. Mantua fo o kirani o le tō ainga lea so se malanga mai o le tātou maro e uia e awala toa i a tunu mamao. E awala mai lava i nei au kirani. Ia oa ia mata upu tāua. Ia o le whanwhapautu lava ma le mawhtanga whaiwhea ngā lua whaatasi. Ma le official Consulate whaatonu nai nei tūranga uma. Awale aro i o taunu mai o tātou maro. Ia mai me te fo ini mata upu. Ia fia e soi fuanga o si o tātou tunu la whai ngō fia e so ta inga nei. Ia le tūranga o so ta inga ma le tātou maro o tūrai mai nei. Malo whafteitele. Whafteitele whenga Afemata ua manino ma tō whaona le lei o walwhawha mai le tino nei Taeao. O le alau sila mo le lumana e manuia pulenga le lei good governance fo le ngā lue o le whaltonu lea ma le vaenga lo whionga Consulate. Whapena fo ile pia ma mai o le mawhtanga whai au ia ma le tātou whona whawhautua le ua. E wau te loe le mautu le fo inai tausanga ma vai le tātou whona whawhautua. Lau fia ua mata le tausanga. Pa ne fo ile amtanga le ua iai. Ia whawhitai a tawai. O le tūranga tā ua le peo na e sao noa. Pulenga le lei ma ia manino tūranga uma. I tausanga tai whaamaroa whawhitai fo i nei tupu ma tamari i sa tamu whaia le polupopoutua. Tausanga ua vai. Ia ai pita i ane. E li i ai lava se tūranga sa ai se tūranga for this constitution se whaamai. E le stala i naro i e tonu o New Zealand. Ia tasile me na umi e o ne e ngā ruenga tā ua sa whea ngai ma le komiti whaapo e lea o le whamautu ina o le tātou whaavae o le constitution ina ia le stara le lei tono New Zealand e lima ta ina ai la tūranga ia peo ne sao noa ina ia manino ia ma ulenga le lei accountability ia mo le anga i lumo o le tātou whaaraputonga tā ua nei o le tonu ia o se tūranga fia lea o le ua pasia nei le fono le tātou tunu sa usu ia na iwa yaso taluai ia e whapasia i le tātou whaamae le constitution ia maawero le stara e meseila le whapa ia i nā alo ia o le tātou fono whapoutua e tu sama le tō sifuru lima le atunu oro i tono o le komiti whaafoi o le fono whapoutua i no utora o tu le raulau i raulau o lo i e nei ia ono tūlanga ia pe ana i sau noa atawa ina ia manino me uma ia masila fie le tātou tunu tūlanga uma i whaafoi ina o le fono whapoutua o se tātou tunu Malo whaftai o le whesile muni le vaenga le fo le fsosone me lo whionga Konesula fo le o to finga la o le fon fo tātou i nei o le whaiala vai lo whionga Konesula ma la tolo iai. A pe ise fsosone mai al tātou malo i Samoa i vaenga i o la le tūlanga i lea. Io whaftai a mo le whafisili o na mai na fono le tunu i tātou mao ta Samoa. Ia ma fili ai ma whaamani ai le fono whawhautua o roo ia ia marisi anga le tātua tunu e fili ai tofi nei ia sa arua rawa le tūlanga masani i le whawhoina ia ma le tofi ina e tu sa ai ma le tūla fono o umana patatia le tātua constitution lea le pāwae ia sa ave rawa i le fono tele lea le tunu sa usuia ia ma fili ai pa mauni ai ia e utura mai nei tofi o le tātou fono whawhautua ia peo se whamamna manga lea e le tofi e au tawai se e mera whapsiri e ave ai le tunu e me se hoi longalong sua le fono sofa tasia whai se au ia o rātou i e fili tofi o le tātou fono whawhautua mara o
ai ia o mai stono fa vai le pe o no taua ia le tofia ino moreanga I ruma I pono ale tunu ti filie ma tofia salo pe tau sanga ia ma fono le tato tunu ia mo to iru roi tofine pe a fingaroi tato tunu tawai ma lo fafte tele lo fionga Consulate ma lo faftai o le ua manino matango fiena vaenga ia mai le pulenga ma ia tulanga tawai fa mole yes ia o pisara fo tua male e kale sia sofatas ia o mauturunga le ofisara vol Consulate ia se tulanga ia la ia e o suyo fo tua mesele e kare sia sofatas silanga Taeao tele le melea tawai fa mole o le e kare sia o le maftanga fai fi au sofatas tatu tunu e fea ngai mam Taeao po ia le tu fa le nganga o tatu tunu mantua ye si o tatu le awai ini e kare sia e ia la fa fita le stupu mai de ngaterva o le fa msilonga ia mas tonu ai le community tatu o ira mo wai le soani I le officiale o le matanga sofata sia fai fe au ia mo se soani turanga counseling ia ma soani turanga tau fa msilonga male turanga fa pena mo wai la I le official ia le fatu ina nei le official consula I tatu official tu tonu mangele ma lo fafte tele matango fie nai vaenga ia mai le pulenga ma fanga renga re Samoa ia mo tamali fo le tunu wa pale mai ia wal tatu fono fafotua ia sanga ia ne ai o le tai ia le la o tuti ia malia wal tatu ina fo le tatu fono fafotua fie fa no ngatu le wa ia mas fo le long sua do fio Consulate ma lo fafte tele tu langa le e le vaenga lo te ma wona PCA lo to officer for aid vai te me ma lo longa Christmas ma tau sang fo ale kele yo kai ole tatu tele no vaenga exemptions stamps fa mo le Afemata ia ole fafitai tawai I le tūlanga tau me ser me tau ave nei tapo kalamita o le tūlanga le o le malanga I Samoa mana o miele alu le one way ticket e le mfeona e alu le one way ticket pe afa pe le se stamp fule exemption stamp ma paiena e alu one way Samoa pule e ale o le taimi te foi mai o le tūlanga pe on tatar no ai I le Taeao o le stamp le exemption stamp e le ai se afa ino lo no foi ai Samoa o le wile stamp le po le ale te no foi Samoa e le afa e alu le tuswalau New Zealand e na o le tolu sulu aso e tuatu ia o te no foi Samoa e paira le marti anga Samoa o na wha foi mai o I New Zealand pe a wha te ala mai tūlanga maseni ai wha wao maro a le stamp lea e mwhai ana I mawhulu foi ai Samoa e peirawa o tūlanga masani I te tali I Samoa o le ale o Taeao a le whaarawe ni tupu tawai te mi o marolonga o te puni le tato office o aku ngin ka kua kungu I o le marai vare o la o le one way ticket e le isi exemption stamp nga vini mai le office ia o fo I le whi ngā ruenga ia e marolo sau Samoa fo ia ui le te mi le Christmas ia na vele mwhawhitau ia wa o le four whawhitau le o le koe kokongi o le pase se return ticket. Wakaria re o e ke palanga I Samoa. Ia e taro to e pere ta pokalamita vai I tato tunu sile sile e rotus folau. E le ngata I le ao ngā rotus folau. Ta sile papitau. E wakum kus folau. Wai laro le ongo masinga le ao ngā rotus folau. E le mawhai on whakangae e arrange. O ngā malanga se si Samoa. I se tūlanga o laila roi fole ono masina le au ngālo kuswalau. So o le mea le fo I leo la ka maka upatau a pēa le wha manatu I tā pokaram. Ia se le sila I tūlanga ia. O na I ei whalara ve tutupu e tūra I mai. Ia e stau ina e malanga I Samoa. A se le sila le rau tu solau. Po o au ngā. I le ono tono le ono masina. Po o ai me se o I se stamp. The exception stamp. E mwhaiena e malanga I Samoa. Ia pe o tualaro ale ta vai ta pokara ina I sila ia e foi taimi le mano I le ofisa I ona fe ngai rore o e ma painta
e tau pe ona I malanga I Samoa. Ai ole avea lava le nimi tau pum tau api tapo kalame. Whaamara mai tūranga mo se tātou tunu. Alo, whaftai. Mo le atunu man whafong mai o le tele o vaenga whainau au nei whangan konsula mo lana ofisa mo tātou. Ai ono le tātou taimi le nei Taeao o manei nei vangai a matali tāpu kalama nei tūsanga lo whionga Afemata. E le lei lef siripea I olo I le telefoni le whangan konsula mo lana ofisa. Tolu tasi lua e walau ane iai. E walau mai pitonu I whafuatu o kilani. Whaongana code number o iwa. Tolu tasi lua. Ia se manganai se mangan fia sa una whaomalita. Ia, o le nganga fia whaftai tawai o le a koe a makalaka pokala. E whaftai e tufu I lau sunga le o mal tātou le tio ia le onu sai ono le tele o tutu o ngia sai ai. La whaina. Ai ia manu ia tele le whenga I o si o tātou tunu. Ia mga aruenga le nei aso. Ia ai mai sa fu I lau sunga tawai mal tātou le tio ia manu ia tele le whenga I mga aruenga le nei aso. Ai whaftai molo o no le Taeao. Ia manu ia tele. Le nei aso le lofo le tua whaftai. Whaftai tele, manu ia fo I whaivala whianga konsula, manu official nei fo I Taeao nan whamnatu o iwa tolu tasi lua, telefoni te mo I le whianga konsula Afemata Lemalu, te whilau Palusalue Faapo, wala wale le telefoni nā tolu tasi lua.